nabon chawin malam hin khu chanara ka hin lem ki dove tuni in Kitepna Thah Bible Numei chingta ta hole numei mandam ta ho Pathen lengam na to na pan anala ho kuis ananei kinuitin achai na chan thanom ta pan hinadin kahin timove pakai Jesu anumin ipiham adi chu Mary ahi luk bungkhat changsom thum rakha hichun van tilin aza Mary kichahi in Pathen lungdei namui nagaya chapa khat na hinding amin Jesu na sa ding ahi koisan ni na John Baptist anumin ipiham adi chu Elizabeth ahi luk bungkhat changsom thum lagup changsom gup nanulam nu Elizabeth ninjong te nungin chapa khat avomin achinga kiseinu agaijin lagup alhingtai koisan thumna Mary to kicheng dinga kitepsa pasal chu koiham adi chu Joseph ahi Matthew bungkhat changsom lagit Jesu Christa pin chanchu hiti ahi anu Mary chu Joseph to kicheng dinga kitepsa ahi koisan lina Mary jipa Joseph chu anato ipiham adi chu thingthem bol ahi Matthew bungsom lathum changsom ngalenga Mark bungu changthum ama hi thingthem bol pa chapa hilo haimo anu minjong Mary kitia asu pite Jacob Joseph chule Simon le Judas hiloham koisan ngana Mary now avop Joseph min ahet do a chu ipi bolding atiham adi chu gu thima ki khen pi din agoi Matthew bungkhat changsom leko ahin azipa Joseph hi midi ta hi zein Mary hi thangphunga mi pi sei thanga sa ding anom pon gu thim cha a Kitepna thon su ke a ki khen pi din agoi koisan gupna Mary henga hung ki solvan til chu ipi kiti ham adi chu Gabriel ahi luk bungkhat changsom ni lagup som ni le sagi Elizabeth gaikal hagup hinan van til Gabriel chu Pathena konin Galilee gam Nazareth khua Mary henga akisole koisan sagina Mary chu Galilee gama ipi khumi ham adi chu Nazareth ahi luk bungkhat changsom ni lagup som ni lasagi vantil Gabriel chu Pathena konin Galilee gam Nazareth khua David chila Joseph to kicheng dia kitepsa nunga Mary henga akisole koisan getna Aaron chila Elizabeth jipa minchu ipiham adi chu Zakaria ahi luk bungkhat changa Juda gama Herod lengpa vaipu laijin abiza thimpu dola thimpu Zakaria kiti khat aume azinu chu Aaron chila ahin amin Elizabeth akiti koisan kona Elizabeth chu now awama chu thaizat sunga anakisel jiham adi chu thanga ahi luk bungkhat changsom ni leli ni khopabep nungin azinu Elizabeth chun now awaptan thanga sungin akisel guin ahi koisan somna Elizabeth gaikal thaizat hinna vantil Gabriel chu Mary henga hung ki solham adi chu lagup ahi luk bungkhat changsom ni lagup Elizabeth gaikal lagup hinnan vantil Gabriel chu nunga Mary henga akisole koisan somle khatna Elizabeth le Zakaria chu thinglanggam ipi khopi khana cheng thonham adi chu Judea khopi khat ahi luk bungkhat changsom thumlako somli hichilai hin Mary akipat paijin Judea thinglanggam khopi khana thanom ta in achin Zakaria ina alunin Elizabeth salam agabole koisan somlani na Mary chu Elizabeth koma thaiza zen ga umham adi chu thathum ahi luk bungkhat changsom ngale gup Mary chu Elizabeth koma thathum zen ani chungin chuin ain lama akile kitai koisan somla thumna Mary gai ham se le Joseph chu min sundia hui la ya chi thon ham
abonin adie luk bungni changli changa Joseph zong David in sung chila hi jein Galilee gam Nazareth kho akunin Judea gam David khopi Bethlehem achi towin min kisudya achi hin ajihol Mary gaiham se chuto alhone Poisan somlalina Mary nausen Jisu chu pona azila huilaya alup saham Adi chu gan an ko nga ahi luk bungni changsagi jinthun in amani dingmun awan lo zein Mary nausen chu ponin azelin gan an ko nga alup sae Koisan somlangana Mary za a ven hichinau sen hi Israel sunga mi tamta kepal thu na dingle hindo na ding ahitya sei chu koiham Adi chu Simeon ahi luk bungni changsomni lali Simeonin ama ho phathe aboin anu Mary za a ven hichinau sen hi Israel sunga mi tamta kepal thu na dingle hindo na dia kitung na samo aki koi ho khela melchi na pangding ahi Numei them gaw aznei nunga zipa to kum sagi sebo cheng khom chu koiham Adi chu ana them gaw ahi luk bungni changsom thum le gup ana them gaw nu chu aznei nunga zipa to kum sagi sebo cheng khom hlon ahi koisan som sagi na ana them gaw nu chu kupizat mei thaya umham Adi chu kum som ge la li ahi luk bungni changsom thum da segi kum som ge la li mei thaida ho inda la khalo sun la zana pathin kin bola pang an ngola tau jing jing ahi koisan som le ge na Mary le Joseph in Jesu Jerusalem a hol mo thana chu Jesu kum iza thing hitam Adi chu kum som la ni ahi luk bungni chang somli leni apat somli lenga chan Jesu kum som leni alhinin angaya kalchukun mangdin acheto kitove koisan somle kona aser phunga ana them gaunu anu min ipiham Adi chu Phanuel ahi luk bungni chang som thumle gu aser phunga Phanuel chanu ana them gaunu chu ajinei nunga ajipa to kum sigi bo cheng khom lhana te asile jing ahi koisan somni na Herod in now sensu mangding angai to a hola chu Joseph le Mary hoilai kama azampi lhonham Adi chu Egypt gam ahi Matthew bungni changsom le thum Thovin now sen le anu poison lang Egypt langa zampin kahin ko masangsen ko umpitan aji chu Herod in now sen hi su mangdin angai ton a hole ati Koisan somni lakhat na Rama khuwa achate athi gam ta je a akaka chu koiham Adi chu Rachel ahi Matthew bungni changsom la segi Rama khuwa hasit lunghem kalema ogin nasata akizan Rachelin achate akaka jengin athi gam ta jeun lebizo ahitapoi Koisan somni lanina Jacob le John anumin ipiham Adi chu Salome ahi Jesu thingpel phungko machun Jesu nu le anu sopinu Clopas jinu Mary chule Magdala Mary ading jingui Jesu thina ko na athoda achu koikoma kila amasa penham Adi chu Magdalene Mary ahi John bung somni changsom le gu Jesun amanu za Mary atile amanu akihiloijin Hebrew pawa huhiltinan rabodi ati Koisan somni lelina Samaria gam silchar kiti khwa Jesu to Samaria numenu chu ipi tuikula ki mulhonham Adi chu Jacob tuikul ahi John bungli changli apat changsagi chan Hilaya hi Jacob tuikul ahin sunkimdon ahitan Samaria mi numei khat tui thaldin ahungin Jesun amanu henga tuidon ding neipen ati Koisan somni langana Salome jipa min ipiham Adi chu Zebedi ahi Mark bung som lenga changsom li Numei phapep in jang galka nga panin aven
alauwa Magdalene Mary le Jacob Neuzo le Joseph nu Mary chule Salome apangin ahi question somni lagupna Jisun Samaria Numei nuza nangin ji izat na nei ahitai tia aseham adi chu nga ahi John bungli changsom le gate aji chu ji nga je na nei ahitan tu ada nei pa khu na ji ahipo hichu na sei di e ati question somni la sagina Jisun Mary ati le amanu ake loizin ipipawa hu hilti na a raboni ati ham adi chu Hebrew paw ahi John bung somni changsom le gup Jisun amanu za Mary ati le amanu ake hiloizin Hebrew pawa hu hiltinan raboni ati question somni laget na dan thu them hola Pharisees on azon pe ta ke mando Numei nu chu hoilai mu na Jisu he nga hin puizuham adi chu ho ina ahi John bung gate changni changthum jingka mata in Jisu ho ina ka che kile dan thu them hole Pharisees on azon pe ta ke mando Numei khat ahin kailu dun Jisu to aka over adin sa ui question somni la ko na pakai thaunua asama keng thingem pi nu chu koiham adi chu Mary ahi John bung somlakha changni anapa chu pakai thaunu a asama akeng thingem nu Mary sopipa Lazarus ahi question somthumna Lazarus le Mary sopinu chu amini piham adi chu Martha ahi John bung somlakha changkhat Mary le asopino Martha chena Bethany kho achun amin Lazarus atiu chu adam moi Tunia Bible quiz ibol now hichan chu ahitan quiz ibol now wana phat chum pi oma hele comment a hin seitan